Díagrit agus fáilte go dtí bia agus sláinte. Bia agus sláinte. Cad is bríle bia, bia, pizza, cáis, seacláid, bia. Sláinte, sin health. Okay? So, ifre intini fáilama, okay? Learning intentions. Ifre hain by folklore, lahana gum an gurp agus an sláinte. So you'll have a good vocabulary on the body and health. Curp agus sláinte. By me ábalta, abertí a scríomh a bhhanan le sláinte. So if I do a scríomh abertí faoi sláinte, agus dearthaí me, I will design a bia chlór, a menu, mo bhíolan nua. Okay? So sin on spruch. That's the goal. That's the mission. Okay? We'll see how we get on. Okay, ganairi lat, task a hain. On curp, okay, so matchall na focal lesson iver. Okay, go for the ones that you do know. Okay, you might say, oh yeah, Sewell, yep, Kerklor, Sewell, Shrone, yeah, okay, Cluas, all right, go for the ones you do know, see what you're left with, okay, agus úsáid folklore, use a dictionary, okay. Sin task a hain, scríomh folklore nua an Gaeilge agus an Béarla isteach é do chopléir. Okay? Sin task a hain, gchéintach mahu. Task iver dó. Cuirt an doctor. Okay. So we're just going to concentrate on the top ones, not the bottom ones. Okay? So, tá tinnis fiacla ow. Sin iver a sé, féic sin tinnis fiacla. Cad é sin? Fiacla are your teeth, okay? So tinnis fiacla is a toothache. Alright? Again, guys, féic isteach sa folklore. Cad is bríle cosacht. Tá cosacht Tá scórnach tín Tá slide on no flu Tá tinnis cín okay? Aintach sin task a dó, scríomh folklore nua isteach sa chopléir. Alright? Anna wa, sin go héintach mahu, lanarai gadi task 3. Okay, task 3. Timpiste a hála dum. Tá búcail an seo arav an canam atá air. Balo yearv is mise arav. Gurtig me machos de saharn se chatte. Okay, gurtig me. Sin focal nua. Féach sa bhuska gurm. Okay, look down there. Gurtig, to injure. Okay, injured or hurt. So he's saying gurtig me machos de saharn se chatte. Okay. Féach an folklore nua. Céile carrick. Study. Bindalán. Gramana. Stitches. Gramig. Scríab. Ag curfulla. Siab. Kná. Okay? So, ceist hain gadi cahar, ceist hain, cad a harla da arav de sahan chacha. Cad a harla, what happened? If er do, céim fá husig sé ag curfulla. A chus ag curfulla. Cad a harla, céim fá. If er 3, rinne an doctor, 3 rud. Cad iad. So cad a rinne an doctor, hain do 3. If er a hain, if er do, if er 3. Agus if er cahar, cunas atá arav ag mohu inish. Cunas. How is arav feeling inish now? You are just going to give those a go and see how you get on. Agus tá folklore nua an sin scríomh an folklore sa chopléir. Okay. Task a cahar. Okay. So, A, Gaeilge go Béarla. B, Béarla go Gaeilge. Okay, so see how you get on. Gurtig me mu chus inye. Okay, scríomh as Béarla. Cad is bríle gurtig me. Let's look back here. Gurtig me. Injured. So I injured. Mu chus. We might need to look back where you have the task of a hain. Mu chus. And see what your chus is. Okay, my leg. And yay, yesterday.
Okay, see how you get on there. Okay, on a washing task a car. Task a cuig. Okay, so on shot BLIAIN. Tá tú ag déanamh nó ag deara designing a bia chlór, which is a menu. Okay, tá sampla an seo. Féic ar an sampla. BLIAIN na carach. So tá anam an seo. Okay, sin an tanam atá ar an mílan, cosú le McDonald's no, Eddie Rockets no, whatever. Bia chlór is a menu. Okay, so make sure your one is going to have these. Okay, nice and clear. An chéad cuasa, an príomh cuasa, jocanna agus milseoige. Okay, so this is just a sample, guys. You are going to have your own one. You're going to make it your own. All right. So buska gurm, jar bia chlór BLIAIN. Design a restaurant menu. It the BLIAIN, okay, or the bia chlór, it should be there. If quer anam the BLIAIN, okay, so cadas anam, you have to make up a name for it. Listig na cuasaí atá ann. Na cuasaí, the courses. Céad cuasa, príomh cuasa, milseog. Listig an bia atá ar fáil I the BLIAIN. Okay, list all of the bia, food. Dahana agus picture. Okay. Now, bonus fointi, bonus points. Féic an seo, lei amach the bia chlór. Okay, and all you're going to do is press record. Okay, you can say fáilte, welcome, fáilte go dtí bia chlór or BLIAIN Adam. Cearchlór, fáilte go dtí BLIAIN Adam. Seo an bia chlór. Seo an bia chlór. An chéad cuasa. Okay, agus lei amach do bia chlór. Okay, éasca péasca, go híntaach. Now, to help you with that, guys, okay, tá lista tough a lán bia ella an seo. So to help you with this, you've got this. Okay, salad, lettuce, trátaí, broccoli, breakfast, lón agus dinner, jocanna, snackanna. Okay, so it might be kind of a cafe or a brunch kind of thing. You might do leche, porridge, ivacha, fricke erinach, an Irish fry. Okay, lón agus dinner, salad, fiol, iasc, glossary. Okay, anawa ar fad. Okay, experts only, guys, experts only. Dúshlán breise, extra challenge. Don't want anyone saying bhí sé sin éasca péasca. So, dúshlán a tá léamh hiiscint an seo faoi Justice League. Okay, so tá píosa an seo agus tá ceistena cén sort gan an anamnig an Cheshire character. Cén sort duine I Wonder Woman. Cad is féidir le Wonder Woman dhéanamh lena brasléid. Cad a caitheann Wonder Woman ar a dream. Cad iad na skillina atá ag The Flash. Luigh trí skill atá ag Aquaman. Déan Cursius Cyborg. Describe Cyborg. Is lár trí faointe eolais. Okay, sin dúshlán A. Dúshlán B. Tá scéal an seo faoi himpeiste ruthair a tharla. So tá ceist hain go dtí a cuaig agus dúshlán C. Scríomh scéal faoi himpeiste a tharla. Okay, tús, lár agus deire. Tús, lár agus deire. So, beidir gur bhaithleat scéal a scríomh faoi himpeiste a tharla. Okay, sin é, slán go fóill.